Čau! Zdaj bomo naredili palačinke in sicer modificirane palačinke, ker pomeni, da nimajo jajc, bom reč povedala, kaj imajo. Imajo samo moko, pa naše proteine. In sicer teli so tiramisu, super za palačinke. Potrebujemo še kokosovo olje, ponv, sodo, vodo in to je to. Pri teh palačinkah moraš paziti, da je dejansko vroča ponv in vroče olje oziroma maslo. Takole. Da se palačinka ne sprime. Ker moram tudi maso pripraviti. Za maso nekje 3 palačinke damo 2 merci proteinov, 1 merico moke in to je to, voda. Za razliko od mafinov je ta masa bolj tekoča, kar pomeni, da je tole malo premalo. Še dodamo. Včasih pečemo, da se vrdi. Ta čas pa si zberemo nadev. Jaz danes bom šipatka. Vi pa, ker vam paše. Ok, palačinka. Number 1. Zrolamo. Proteinska palačinka s šipko marmelado je narejena. Pa.